Ka National People's Party kadai ka bakmentam hakani ka kenti hadin bakalayo Bansan Charlotte habaro ke district Hakajala bakantop ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ka Jantia Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council. Hagani kisnam de tang Khasi Hills Autonomous District Council baka NPP kamyo banyalam ya ka Executive Committee handai da ka jingpen khalamno ya ka hapo ka jingalam UCM barim ubat itu Starwal Khan ka NPP kala de tang maka kabalayo Bansan Shar baro Hakajala kantop haka Sorkar Jala. Hagaro Hills Autonomous District Council layalam da u Albinush ar Marak kum UCM Hajantia Hills Autonomous District Council layalam da uba Thombor Shiwat katbah Khasi Hills Autonomous District Council layalam da uba Penyat Sing CM kum UCM.